There's something on my mind, on my mind. I just can't get it right, can't get it right. It doesn't go. Bersyukur kita kepada Allah karena pada hari ini kita pelaksanaan pawai khatam Al-Quran dan alhamdulillah hari bersahabat dengan kita. Dan kita bermohon kepada Allah perjalanan pawai kita berjalan dengan aman, lancar dan tertib tanpa ada kendala satu apapun. Bersalawat kita kepada Rasulullah dengan mengucapkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak dan Ibu yang kami muliakan, kepada kita semua kami harapkan dalam perjalanan pawai nanti mari kita jaga ketertiban, kebersihan. Nanti kalau ada minum air aquanya jangan dibuang di sembarang tempat. Dan pada kesempatan ini kami bersama Babin Kantimas Kelurahan Kotolalang dengan mari kita lepas pawai khatam Al-Quran dan wisuda Iqra 3 tahun 2021 dengan sama-sama mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga Allah memberkahi dan diakhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Pawai khatam Al-Quran dan wisuda Iqra ke-23 MDTA Nurakin Pratabu secara resmi kami lepas. Even though I try to ignore it, I just want peace of mind, I want peace of mind. I feel like breaking down time after time, and it keeps coming back, always coming back. Hey, all my life, down it was a part of me. Day and night, I fight my insecurities, asking why am I, who am I just want some peace of mind. أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام. أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام. Oh God, I need your peace, I need your peace. I still believe with hardship comes ease. Make the stress go away, go away. All my life, I know you've been guiding me. You're the one who knows my destiny. I'll be alright, I'm sure that you look after me. You know what's inside of me. And the salam السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام. أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام. All my life, I know you've been guiding me. You're the one who knows my destiny. I'll be alright, I'm sure that you'll look after me. You know what's inside of me. All my life, I know you've been blessing me. You're the only one who knows my destiny. I'll be alright, I'm sure that you'll look after me. You know what's inside of me. And the salam ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام. أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام.
Rosia.